Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia mga harita pa ika tukbalkan yung part 2 si Miss Kinibandayan yari pa umbya mga request pia kumpos inaama subayla sahon serta dedicated kanyo katan labi ulan na nag-request. Yari na isab kami ima kay sinpikot laumbay wang marayaw kagingay makabaksing kalamay. Zarinya rita na ini palo kayon sa babampay ni suon kanda sumting bakon ang pabangli sa buhon karapatan kaon itok balta kong patarasul kaya mauduan inaama sing kita suway lasaw sinag alindang suka sinlisag lima waktu hula mahapon sin sadlup suka halawang naglilingkod sin isa-isa miyakad sambil timo in tuwig mata timo sin pangatayan karna tumtong mahina ama di katahanan limingi tuulawah ing kasusahan inaama timulak way nabalikan inaama sin kami way ruun na naminda na hulaan di hadunya bulan tahon tagaran magbalik di na minoy na pahadarat sin Tuhan paadlaw kiamat hangkanin mga ini wajib tumtumon ing kamu taga inaama pa subay lasaw mahunit to din biya kamo bang maasway roon tahan luha mapakpak iban makulong in maas lasahon batway susunan simiyong miki maap bang aun pardosahan din kaya sibi-sibi muli maggo di katumbasan din hapagpangiram kay mo sambil miyugsak kaw kasikan wakto sin limahir na kaw maripadunya inaama tain kuyag uyong katawa dumadlaw ko lang pagtog kato magjaga karna sinulong kato iwan silasa dumadlaw ing kita jajakahan hagot paso sin sila tanto tahanan bang ing kita anak tumangis bisan sila hapag kaunan inaama tamigda kato maglimang inaama si Mandar sinagot paso den kaya sibi-sibita sambil limag katansin kasususukatan tahirol kato bisan unin kamiskinan nila sila tumulong hangkanin mga kamo taga inaama pa wajib tud nyo lasahon in mga sila supaya way pagsusun sin mga kita mang maabot in pagbutas unsog kunisa inaama sing kita suway lasahon hasupaya in kita way tud pagsusun ing kamatay tumtuma tanto dumatong tahan luha maasag kubol tiwawon wajib tatumtumon sing kita anak amun mga sila pa aun pamaas magkahagad sin hindo inila iban magtaat inaama di katumbasan magmikimaap mikimaap ing kita bang aun pardusahan magkahagad hindo pakarayawan haway ta sin sila mga kaguruhan inaama tadi hadunya in partuhanan hangkan ikaw tay mangod initumtuma inhunit sinway roon inaama ta biya naka ako ini pamintangan ta limingi tuulawah way roon na limingi tuulawah way nalingiun bisan uno insigpit kato dumatong ngian ko parasahan way ratawagon duarda kuman patta amon kitaon ampain pagsusun tanto dumatong bang mabot na inwakto kapag butason katansing kakahinang mo didto sumandong sa bang inaama mo daran pagpatanso ampain pagsusun bang aulihan na tanto yung mga yadto way na kuma bisan pagkaw makuno mamaapdi na bisan mo pasyo mo insikilipa mauli intarasul di na mamaid magpalaran-palaran pagitong tawid mang suara limipay ayaw magakig ngayo kaampunan please forgive jari niya ba mga rito na ba mga ayatan intarasul murah-murahan ang biya mga makawa niya biya mga pangajian bisa nagpamanirtiyo ing kamo ta kainama pando lasahan ito sila mahunit to din biya kamo amin biya wayron na inama bisa na yung kasusahan dumatong sa sa jasmunan murah-murahan kamuan kamo ganaan nyo man kalupay ipalo yung page ko magsukol kanyo ba